too much for me ma obibia akwaba sonkon ede eba ye fidie kase yi eso breaking news a ene dey ababeto eye yapono eso na ye ba be pensin mu na ya pe eye ne pomasi bre na se de Ghana hanom eye kunkume ekoso na ede ehu ato eye Ghana fo timamufo eso de nam kwanhia so eba de nam akonforum fo so eba de nam eye kidnappers fo so eba chese Ghana ha de abon pa eye na so se abusuafo enya Ghana ha enkoten ena sa nyoma we nyina ebi ekoso amanone eye West Africa ene chese baby miaye bebre no ebi ekoso ewo hono ma chese yemben wonti no yente ye fro se yenkwa ye de ena enye na ene dai mi bo ede era eye South Africa eye bia ya ne din ede eye kwamushu bushafo mo fanche mi se din na ambo ya enye mikro entini nyina eno no bia ya ni din ede kwamishu ene dai wo mo discover two bodies a chese emaya mienu a wo mo eni afi wo mo discover wo mo dead bodies ewo nearby clinic ewo ehonum na wo mo hu sa ade na epem na chese wo mo ebo aposifo amani aposifo ebebe confirm se ampam emaya no wo mo ewu na etinchiremu a aposifo ni di etu edwa na chese nkrofo bi awudifo bi nipabonifo bi na edi wo mo ewu san. That means they are murdered, they were murdered. We any and someone one more edi etu edwam na one more South African potamo hono etse ye no one more akuma ebubu one more ejija na one more sama one more di tu edwa nyina ene se de biara wamunya cases chese ne yekunwe ya to ha ade eche yekunwe ya to ha de biara South Africa omo discover dead bodies especially emaya no chese wona bia na wo krampo no wo yem ehhehye because wo bi betimi ato ahye so wo bi betimi aso mu empofiri mu a edi wo bone aye wo bone abra wo nipa no krampo no wonim se waye wo bi bone ana se wonim pefe se wo de wutirimu fan enso na wo bi edwen wo ho ebone na eno na dodo na ewo nipa na ewo ho na suspect sem human trafficking syndicate na ebiemu so no enkrofo a wo mo enoma so mutimi track enkrofo ne investigation no wo mo sorry na wo mo enhwe se nyoma we nyina eto ebetimi etwa because ebeye yam se wo beda asore na wo behunu se wo baba ana se wunua baabi ana wo busuani bi eda eyam kwantempo baabi ana enwuramu kwaye brintomu baabi ani nyina mu no ewudifo na ache no ekun wo mo enti wo mo esusu se empanifo ensore emfa embom na no na posifo ete wo mo nsem no wo mo de afutu ema wo mo esem enyoma ekoso na hu behia se no wo mo ebehwe wo mo mama ya no wo mo nuama no because mostly no wo mo teens na wo mo 20s no mu eno na ya na sa enyoma we ekoso wo mo abrabom enti so betimi ahwe na wo mo de hyehyɛ ya gu akwam ama nkwada na timi atena fie na wo mo somo wo ma make sure sem baby a me soma me bai ehoye na me make sure se wo kɔ abantem a enum ebetimi ayeden aboa na tese abusuafo enya Ghana ha ena kunkum ekoso South African so ebi ekoso ewo hono ma aye ehu ede ama wo mum na abusuafo ye to so ne yebo ede era so penya we founder and leader of Asundue entuntum enkabomosum nyame somafo yaw ene day wode ensembi atu edwa na wode atu edwa ebra na amansan krache ene na etwetwe enkomo na wode ni nkyiremu atu edwa ese ene day people anase enkrofo a over 17,000 chese wusese no wo mo esofa wo mo ewuwu due to insolence ena ebiemu bath mouthing ono nyame somafo yam na chese wo chirema enkrofo almost 7,000 17,000 mu wono no de dodo na ena dey ewo na wo sini picture mu say 7,000 people there wo mo ewu all because of speaking ill against ono na wo mo maka no de wo mo so no wo mo enenam wo how mo they are suffering ene ehu enkorneba na nyame somafo yaw ede ensem no enchemu etu edwa ebra amansan kraji busa ne say na eba ne say na wo ka sa ensem we no wo chiremu a wo say
Dudwana ekasam during the 7 Rabbi conference at Gomwa Akamu no enkofo bebre ekasa the phone and efo womo ene ye ene womo ene oma womo ehu na anu ena wo kyerɛ mu sɛ awofo bebre aba ne nkyɛn a womo esre boniface all because of say womo dwen womo entanta ne ho say bia wo mfiri nyame na womo keka ensem bi de efa no ho a ene dey asotwe a womo enya no womo entimi ensomo enu nti no womo de chopa aba begu wonum enti wono de wode kan esini bu pense wonom oyanyame edifo nyame akoa nyame anamusini wo man Ghana emu na wo bia wo kan ho asemboni wo bia wo ye no ho like ogu ne ho fin brain dwumade ase no wono wo gya no de emenyame na eno na wode etu edwa no wode Bible quotation bi etu edwa na chese wo kyerɛ mu a wo say. That is how it worked with Elijah lineage. Jesus Christ also said that if you speak against the Son of Man, you will be forgiven. But if you speak against the Holy Spirit, no amount of remorse will make you be forgiven. We enen someone what they ebake de na wo kanu a wo kyerɛ mu na kyerɛ sɛ nyankopɔn krampa kan sɛ wo form na wo no de betom nanso do ba form wo nkokon no emfa wo ne nu a wo benu ho enya de sɛ bonifafiri bia ebefiri wo de aba na no wo sɛ to aso bi no sɛ many of those who came to me with their families to plead for forgiveness because they doubted me and made unsavory comments about what God has sent me to come on earth to fulfill, and now they are suffering. So if you speak any ill against me, you are going to suffer. Wait, and then someone what they are to a jana chese obi biara wo be kan ho asembone na wo be ye de ense anaso wo be bre wo no na ne modern bo a wo bom e wa asase so e de gini di obi biara wo be kan ensem bia e de atia no e de wo no de nyame enene ni bedi na wo wuo de empesa ni pa no so eda na therefore wo take that opportunity and or they advice wo bia out so we fan of them de bia wo be kan nyame akọ ho asembone wo hire omo sem wo mo enjai na wo ntwe wo mfru omo emfiri ho because asotwe wo ho consequences wo ho na odi se we tu Ghana for binum se adabi wo ye hwan e na wo be ka se wo bi kan wo ho asem a enu nti no wo be twi nipa na so ye nua bi de o say what kind of man of God are you such that people die when they criticize you? Even the Bible says Jesus Christ was criticized, so why are you being offended? We any bi de a wo de e ba say no de ki yinti na maken kan de amam no say wo ye hwan say wo be criticize or betimi akasa ne nipa no ebewu ana wu nipa no wi nipa no e de afiri won na Nyankopon kra na Yesu Kristo krampo no ya criticize no na Bible mo krampo ne asiane mo ma no maninje mo a oyama yakayaka de no wotam o midinti ene mo nkro de ba ne ti say wo ye nyame nipa nyame ane musini na se ye ka ho nsembone na se ni nyina mu no wo be dome wo mo na be ye bibia mo matie afiri atasfosa say aso edia na ne na wo nyame dwuma na wo ye no eno ene eye eden atese Ghana fom asom wo mo ano ewo ye nwa be ma na ye papa eye nyame somafo eye yaw eso atese wo mususu say ne nsem wo keka no wo nya kana emfa so de bia embrenum ebusiafo eye ensem we suso de ekos wo South Africa ene de nyame somafo eye yaw so di etu de den ena wo betimi akafa fo wadwen kyereba na emrepam ni akenkan ede amomidin ede akuasi kapadasene yebesane hia. Too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Mo ko so show mo. No any by GD bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.